Türkiye Cumhuriyeti dünyanın türlü yoklarında yaşayışı din kardeşlerimizge hem şu sebepten Türkiye halklarına dini bölümlerin dürüst etip öğrenü hem dini bölümlerin arttırı ülkesinde yerden kullansızı. Şu jihattan Türkiye Diyanet İşleri İdaresi şet illerde yaşayışı Müslüman din ahilleri için dini bölümne arttırı kurslarını uyuşturuyor. Bizim gönül coğrafyası dediğimiz Ağızkalı Türklere, Tatar kardeşlerimiz, oradaki Müslümanlara daha verimli bir din hizmeti sunabilme noktasında kendilerine rehberlik yapıyoruz. Diyanet İşleri İdaresi'nin Ankara'daki Rifat Börekçi isimindeki Mağarif Üzegi Müdürü Mustafa Bodur mağlumatlarına göre bu kurslarda bu yıl Meshed Türkleri hem Rusya Federasyası'ndan Müslüman din vazifaları şu sebepten Sibir yoklarından Tatar imamları da katnaşa. Bizning ko'ngil geografiyamiz deb aytgan yerlardan kelgan Meshed, Axıska türklerini Tatar kardeşlerimizga, ondagi musulmonlarga tog'inda natijali din xizmatini taqdim etuv ülkesinde o'zlarini yo'l ko'rsatamiz deb aytuvchi Mustafa Bodur Şuşa bölümni olgandan so'ng din kardeşlerimiz din ülkesinde tog'inda yaxshiroq yo'l ko'rsatuvchanlik vazifasini boshqaracak deb ossiqlab aytib o'tdi. Mustafa Efendi aytgancha, Türkiye boshqasi Ankara'dagi kursdan tush qo'noqlar Türkiye'nin Konya, Eskişehir, Bursa ham İstanbul shaharlarini qarov mumkinligine de ega bo'ldi. Biride Türkiye boshqasi Ankara'da Türkiye Diyanet İşleri İdaresi'nde Rusya Federasyası'ndan kelgan imamlar için birim birle kurs uyuşturuldu. Hem birige kurska kelgan kişi arasında Tatarlar var, Özbekler, Azerbaycanlar var, Kazaklar var, başka millet vekilleri var. Ben hazır onlarla söyleşiriz, onlarla engeme kurup jiririz, onların uy fikirleri bilen tanışırız. Siz özünüz bilen tanıştırıp olabilirsiniz. Min bulamın indi Yanbayev Zeyneddin oğlu Raif, Omski ülkesinden, Rusya'dan biz indi muftiniki, zor muftilerniki çok onlarniki söyleşivleri bilen, bu hükümet bilen, Türkiye hükümeti bilen, muftiler söyleşip bizni yiyiştirip, Özbekistan'daki Omski ülkeden 4 kişini bizni indi kildik mında imamlık derslerine bilimler olup, özleri bizde ol bilimler bilen kullanıp, bolalarını öğretip, tertipke, namazga, bütün onday bilimlerini kirtirge, Özbekistan halk orasında söylerge mında indi Türkiye hükümetinde özünün indi tertipleri var. Onlardan alıp, özümüzge örnek alıp, onun faydasını görür bir isteyip inşallah ümitlenip, şunday uylar bilen, fikirler bilen biz bunda kilgenbiz. Özümüzün yaklardan. Sizin fikriniz ne olur? Assalamu alaikum. Nail Meçrurlu Maryatov, Omsk ülkesinden. Biz de büyük şartbız. Bunda kilip, bunday kişiler arasında oturup bilimler algan. Rahmet aytım kile управление по делам религии чигайтырга денденес и бизники Нафиулла хазратка андай зурыш bizne kelip bizning ati babalardan gına qolgan bit ul gariflerini öğrenip bolalarga öğretirge hazır mında görüp bizni boşqa gözleri biz açıla. Nechik öğretirge kerak, nechik öğrenirge kerak, nechik aytırge kerak. Zur rahmat. Bizning orada Türkçe'de aytsalar da biz büyük yakın xalq, biz anlayız. Anlap. Birdeki Tatarlarla kuruşu mümkünlüğü oldu mu? Buldu. Biz bardık Eskişehir'e. Eskişehir'de de bizni qonaqqa chaqirdilar. Unda İbrahim hocamız var. Zo'r masjidda imom bo'lib ishlaydi. Muzeyga bardık. Büyük şart biz bunda uydagi shekilli. Kazan center var iken Eskişehir'de onda yeniydi. Biz onda kirip
Мен айтты бит инде карап, ничек безнеке анда татар бик зур сүзләр язып калдырдык анда кергәчектә барысы да кемнәр бар икән музейда кулланма кебек андый ни бар икән анда яздык инде рәхмәтләребезне иткердек. Андый ерак yerдә безнең татарларны кытылын соклап, тәртипләрен, уеннарын анда коз юлалары, ней юлалары, сабан туйлар, нейләрне алып барганыбызга бик шат булдык. Онытылмаган. Без дә бит Россиядә яшәп, үзебезнең Татарстанга кунакка гына йөрибез. Без Сибирьдә яшәбез. Аның өчен бездә үзебезнең тәртипне, мәдәният, культураны тотып торабыз. Безнең газета чыгарабыз, татар дөньясы дип. Безнең фольклор ансамблебез дә бар, Умырзая дигән. Татар телен онытмыйбыз, динне дә онытмыйбыз. Биредә тагын менә татарлар бар, милләттәшләребез, Сибир якларыннан, Томск якларыннан үзегез белән таныштырып узаларсызмы? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мен келдім Москва яқтан, Сибириядан. Уран галигетінеге имам мен күчіне ұлтағы Құран аятыларыны келдім Уран галив. Бізден дәурет гали ішінеге де жоқ. Мұнда Уран галигетін. Мұнда әйбәт öğretler, әйбәт принимательler. Bütünmege İsa'mın. Турцияда яшәүче татарларга бездән Сибир халыктан, Омский шәһәрләреннән татарларындан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah без монда безне халык Türkiye халыгы башчылары бик хөрмәтле алдылар. Аларга бик зур рәхмәт. Безне йөртеп монда күрдек, Татарстандагы татар халыкларны күрдек, музейларына бардык. Иске шәһәрләргә барып татарлар менән имамлар менән очраштык. Аллага шөкер. Аларга Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен иде татар телегесне саклаган безнең үзебезнең традицияларыбызны, татар нәйләребезне бик шулында рәхмәт. Оның өчен бик яхшы эшләр монда сезгә шулай әйтәм, татар телене онытмаң. Без беребез менә бу танышып, сөйләшеп кенә тагын Алла бирсә килгәле язсын. Валай татарлар менән бер-берләр менән очрашып, бөтен дөньялардагы татарлар бергә булсыннар иде. Шундый нәйләр иде. Исемем минем Руслан Тимергали улы. Без Омский шәһәрендә имам булып эшлим инде.